Nadaitan ka? Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan ka? Naimbag nga oras yung amin papagayam. Shoutout kaya nagyaman kami amin kada kayo ang listeners, commenters, sharers, ken subscribers. Sapay ko matay tultuloy yung atarabayan na ito'y programa tayo. Ket ita, agdoy ti pakasaritaan arapaulwan. Agpabanatakman na. Dito'y programa tayo. Unadaytan ka. Anya day tadeng-deng gamit ti radyo, pimay. Ninana siling tatang. Sino day ta siling? Tayo bakit abo mabanat? Magustwak unay ti panagbambanat na. Iso ang mapanak mamut agpabanat kan kwa na. Anya? Un tatang, adday pabanat ko kan kwa na. Sino ngay mad ti pabanatam? Dagiti hipokrito at tao, masurunak. Ado nga minun ti plastik kan managin sisingpet. Ket dayta ti makita ken ayunan dagiti awan nunot na. Ay unay daytan kaka. Dayta ti pakaalaan iti makuna na unfair, wano mangidumduma agaraw. At dagayam parikot mawadyak amaw. Talaga akas tatang, jak kayat nga iraman ti pamilyak, saan akas iti tao a pabanatak. Kita man no kasano ti pamayan na ita, bakit nga agbanat? Dayto man tatang ni, isungarod ti buy-buyaek. Buyain nyo Dayta, ti bagbagak kada kayo amot talang. Di ka mo lamangir natin. Di yu amaw tay ayunan nyo. Isungad na mapasama ka faction. Tada kayo ti mangi gul-gulo. Anyat sirbiyo, ngada di takas ama. Salbag kayo. Dayta lalisto yung agsao, akong di bagbaga, just kay pa. Umay kayo man dito. Umay kayo dito sangak. Tapag pigadak tasungo yo, masurunak. Kasi dagiti ilupit-lupit yo. At mo yo, kat iso ti dakas, iso ti nagbidot. Mutalang kayaw, mahay bladak. Iso ngay sadeng kaon. No di kay pelagnakam, iwaragawag kung tinagan nyo, tauray may babayin kayo, salbag kayo kiday. Ay, gusto da ito yung balasan ka. Mangirnad da jayan, kung may sa mahay bladak kaon. Ay, mahay bladak. Next! Nagturod-mutan na tabakag. Inton kwan tinutopandan. Talaga naturod tatang. Iso nga inak mamut ipabanat kinkwana ni Maria Teresa. Leta itumbaw at ismusa di tadaya. Un tatang. Ay, non-stop crown nga chismis na kano aramidem na ita. Di ulit-ulitak mo ta pabanatan no kasta. Ay, unay na itangka ka. Umunod ka dito announcer's bot, balasang ko. Agyamanak, nana. Ay niya tinagan mo. Ay, saan kong ibagbaga, nana? Jak kayat amaamon ni Maria Teresa, asyak tinangipabanat kan kwa na. Day takit ibagbagak, asaan kayong agbutbuteng ka dagiti sa iro at tao, tapno mapungil dagiti sarada. Narigat ngami nakalabanan dagiti naturay nana. Nagkuna! Ang balasan ka. Allergy ak ka dagiti sa iro. Iso apong ilag ti sarada. Anyat problema mi ti day tatao. Limod at chismosa, nana. Kasano, anagbalin a limod at chismosa. Managpangmarang ngamin. No nakasango ka dagiti tattao, Diyos ti sarsaritaan na. Ngam itilikudan day ta, limod at tila matitsismis na tattao. Laglag nga ruda day tatao. Sige, isalaysay mo ti linuluko nga ramid na, tabadata kaon, uday daytan kaka. Anya dayta nga ramid mo si ka Maria, bimabbabayan ka. Maria pa'y tinagan mo, naumaka kuma, ngam saan mo tatarabitab ka. Awan karbo nga mamangsad sarita, may papan iti Diyos ken na Diyosan nga ramid no Lucifer kamat.
Ti kayat mo, lengesem ti pada matao. Umay ka man di tayo, tapag pigadak ta dilam, tapno mangirnad kan. Sika mo ta pamilya na, anya tararami demay. Bagbagam mo tan aday takabalay mo nagatal ti dila na. Ay, excuse me, Nana Siling. Anya di bagam, dada alam ti concentration ka. Saan ang mabagbagaan ti kapamilya na, ta mabuteng da ang maawanan iti Maria Teresa. Iyo men, mabuteng da matay. Wen, tapat yun da nga men, asa anton nga agungar, inton panungpalan ti lubong, adda nga min sakit na kisiw. Ay abam man dito, tapag kisiw ti salbag, adda gayam kisiw na. Ay, sika Maria, dahi ta kisiw mo ti maunat ken ka, no saan mula tangay sardeng ti kinagatal ta dilam. Nangisit ti kararuam, awan bain mau. Ay, apay balasan ko, baknang ken nangato ka day to'y pabambanatam. Pada tayo lang, Nana. Ay di nakiramraman ha. Pada milaang nga marigrigat, ngam feeling rich, tadi na kaya tagtrabaho. Nila kay na ti katulong iti pagtaangan da. Madadaal ka no ti beauty na nagtrabaho. Dahito man tiladawan na Nana, kitaan nyo, dahito. Nangalaam mo ngay, dahito aladawan. Iti Facebook Nana. Kaslamot ita. Ay siguro negrito ti inaon amana niya. Husto kayo Nana. Pati subsub na kanangisay. O naidaytan kaka. Hay, Maria Leonora! Ay, excuse me Nana. Saan ang Maria Leonora? Maria Teresa. Hay, sika Maria Capra, di gararab, di mangbangkek. Masyang kamutunay ti bagaim. Kasta lang arodan ti Maris, ti kodel kan subsub mo. Kasta pa'y ti kinangisit, ti kababalin mo. De kalakit agbainan. Oray no dahi ta ugalim kumamot na ti papudawom dang nga. Manipodrar, ngaginggat kinarakaram mutan ka nangisit. Nausum ka iti nangisit, salbag ka. Umay ka man ditay. Tapag pigadak ta dilam kan subsub mo, jaski ka. Agbalbaliw kan. Kano saan, iwaragawag ko tikin na siya sinom. Ay, excuse me Nana. Matigas dahi tatao. Awan kabuteng ken kabain na, tanapanuinuyan. Ay, saan na mabalinti ka sa klase tao? Inal daw ka banatan, no kasta tigalad mo, si ka babae. No saan mo akababain ti pamilyam tapanuinuyan da ka, siya, ti makalaban mo. Banatang kaginggat si bibiyag kalukaw. Huwag kang magkalat ng lagem, dahi taalangam ka lagem, pati kababalin mo ka lagem. No di na ka madisiplinaan ti pamilyam, siya, timang disiplina ken ka. Kanda kayo matakabalay na, pong ilan nyo, tisara na. Kanda kayo mataplas-plastikan na, agring kayo matanamot talang at tao. Kasano matulungan nyo nga iti may sama nagdakdakas no anakin nyo mat. Kabutang yaw, ada kayo ti sublat na dadaalan mo no saritaan. Pasig kay amin na mutalan, mahay bladak manan ako nak. Hey, gusto na ito yung balasan ko. No adapay daka sa kababalin na, ireserba mo, tabanasak tumanan. Ay, mahay bladak! Iso stop muna tayo dito, ah? Tamangan no siyak ti mangurat. Next! Naturid at talaga dahi taabakit. Iso nga rod, apilpilaan da tatang. Saan pa'y ngagpabayad, ah? Banatan na dagiti agsingir, nga agpa-advise. Kun babalawon na ida. Talaga ang nasaya at dahi taabakit tatang. Ngam numahay blood ay talaga abumanat. Ang mga nadamapasaktan na saktan damay. Nagkalyon tirik na natatang. Saan ang mabuteng? Bakit kanon kat mabiitan nga agunat ko na? Ah, imbaga na dayta. Un tatang. Pasat ti kinaturod na dayta. Unay daytang kaka. Amak. Bayan nyo ah. Tapno mangirnadan da dya Maria Teresa. Awan ngamin apulos ti makaisuro ken kuana. Ay unay daytan kaka. Tapay, adamot parikot mo ubeng. Adda lola, ni antik nga asawa ni tatang ko. May kadwa nga asawa na. Apay dayjay nga antem. Kanayon na apakulan ti ulok iti aklo no kasirola. Naapay ngay naglukumot tanday tatao. Anya pa'y tararamidon na ka.
Pagsasawan na kitag kakasakit, kun bastos asasa ulola. Ay, sa iro day tang asawa ti amam. Amo ka din itatang mau, akas ti aramid ti asawa na. Saan, lola? Ay, kay pulong mo ngamin Pinangtaan nak, adya kagipulong, tadoble wano triple kanu ti panangpakul nanto kanyak, nukas ti aramidep. Kagatenak pa'y kano. Kagatenak ay kasla asaw. Wan lola, imbaga na dayta. Sino nga itinangisurukan ka, nga umay kay ti dayto a radio station, nga ayan ka? Ni Manang Femi. Sige, agtugaw ka ditan tabanata kaun. Kalpasan na, ibagamton kinitatang mau, ti aramid nawan. Kalpasan na, umay mo ibaga kanyak ti resulta. Ayunay daytan kaka. Nagawa na bain mo si kabiste? Awan asem iti may sang ubing nga ulila, taparparigatam lang aruden iti trabaho, kabilampay. Umay ka man dito, tapak-upak-ulak mo taulom no niya mo tiriklam. Tapagbali ng ka pinikpikan salbag ka. Ubing day taparparigatam. Ayan tikon si Siyam. Ada dito ubot mo, tugtugawam tikon si Siyam. Iso adikan makarik na iti asay salbag ka. So mang kangesit mo ti spiritom danga. No si ka ngay matipak-upak-ulak iti kasirula ka na kalderaw, maragsakan ka. Ada sumadang randay ito nga ubing inton agawid ta pa-pick up ka adagos ka nagitipan na kabagiti lintag. Ay, nineng, saan ka mabutbutang agawid Ta iyawag ko adagos da ito abanag ka nagitipan na kabagiti lintag. Ta umay da kasubaybayan. Tiliwan da jay nga agsyuman kan kanog lukulukaw. Malagawid kan ta mahay bladak manan. Mahay bladak! Next! Dinggin taman, bakit sila? Iso ti dingdinggak tatang. Asinaw, ti bampanatan na. Ni Biste, ngagsyuman ka ni Bingbing. Ay, dinggin taman nga raw. Ay, unay datan kaka. Anya tinapasamak, idi impulong mo, tagsyuman kun ka. Nagapadakin ni tatang lola. Anya tinaramid ni tatang mo kun ko, Binukal na, ta sinipangol nga minanti Biste. Talaga ngawan bain na. Apay nga yan nagpaabak ni tatang mo. Saan, lola? Dinigos pa'y ni tatang ko, Anya, apay Andres ti amam. Apay saan ang makadigos tagsyuman kan ka nga si Suna? Binuyatan ni tatang iti sa nga galo na danom. Tatam muna kat gasolina din jay. Kalpasan na nang sindi ti puspuraw. Apay agbisbisyon ni tatang mo. Agsigsigarilyaw. Iso nagkurek. Saan, lola? Kinuritan na ng tibisti. Tanaguyong ngamin. Iso kaya ni tatang nga mauram. Tapnawan kanunti mangiruruman kanyak. Ay madi ati kasta. Di na uraman at agsyuman kun katamaday. Papanawon na lang unay basibas nan. Tapno mangirnad. Unay daytan kaka. Payawan manaknakim yon da kayo at tao dito'y lubong. Sinasatan as mutin namin nga rami jaw. Unay daytan kaka. Nay, ada dua babae ngagsinsinyas kanya kitirwar. Ay, umunag kayo latantanay. Aghay-bay blada manaon. Aghay-bay blada manaon kadagiti bambanatak. Nay, sinyasan da latamot. Rumwara man langan. Ay, gagayam kan kakabsat. Agpatukara mampay ta tamingak dagiti duapay ngomay agpabanat. Agpatukarak iti isagot ko kadagiti bambanatak. Agpatukarak iti funeral song para kadakwada salbag kiday. Unay daytan kaka. Saan tayo kuman nga i-on the air? Ta nagkinaawatan kamin kini Maria Teresa. Ayan daya babae tay kakman iti makaplag nga sarita. Saanan nana? Ta si papa kumbaba nga may nakisarita kanyak ije balay. Pagbababaw yan na una yan, tinagbidutan na. Iso pinakawan kumutan Kayat na, ama-amuan nyo dayta. Ayan na nga raw. Siyak ni Maria Teresa na. Mater for short. Nasayaat. Ta nakapanunot kamutlaan.
Tano saan talaga adot-dotek tadilam. Tapno di ka gram. Tumot na nana. Ta pinagsasawanak lang arudo na nangagti sa ngalubungan. Talaga kastuyan ti panagsasaok. Nga oray glala iloak. Iso adi mong dildilawan. Kat nasaya at unay no nagkapya kayon. Tadakes tinatangken na tao. Daytay tao adi na mo tagpakumbaba. Daytay tao ano naduktala na niti nagbiddutan na. Kat ipatangken na payla ti ulbod na ken saan na makikinnaawatan. Gapula ang iti pan nakabisto ti nagbasulan na. Nana, awanan ti parikot. Ta si papakumbabakit nga rudan nga may nakisarita ijay balay. Nakasango pa'y ni tatang. Idi may nagkidaw iti pamakawan. Ay ka very good day tangin naramid mo mater. Tano saan matereter ko tadilam kat. Unay da itan kaka. Nagyaman akma. Tano ornos yun ti bagbagiyaw. Sige. Saan mo nga ulitan day dyan nagbasulam Tanay mahay bladak. Agawid kayaw. Ta adupay ti banatak. Next! Mabuting damot lagayam may bulgar ken may babay. Adda may saan natangken. Asaan ang mapalukneng ni Nana Siling Tatang. Dayja amalo. Anya ti basol na aya. Adda inintriga na. Nagpatulong ni Kuni iti busda. Gaputa ti ammo ti amin ket nasantuan dayja amalo. Nakariknay ti panakaibabain. Iso di na mapakawan ni Kuni. Tiranta ni Kuni, ketap no maurnos ti riri iti nagbaetan da kini malo. Ngem ad-ad damet, ta naibisto ti dakes nga ramid da di amalo. Imbeskit dia nagkidaw iti pamakawan, kay sumat ti nakabasaw. Saan magta ad-adan at imangken ti puso na? Wan nga rod tatang. Diyos laangan ati makaamukan kwa na. Iso akaasin ni Kuni ang nagpatulong iti busda. Taawan mo't na aramidan jay bus. Talaga ngamin ang natangken ti puso ni Malo. Ken nanangken ti ulbud na. Tadi na aminen nga inintriga na ni Kuni. Nga uray adapay dagiti witness iti inaramid na. Adaw ti kasta dito'y lubaw. Ammo da saritaan ti Diyos. Ngam di damot maornos ti aramid da. Mala, saan tayo napakibiyangan da jay anak? Tinapatag ket na ornos kayon ka ni Mater, wano Maria Teresa, ay unay daytan kaka. Gagayem, saan tayo nga urayan, amay daron ti susik tayo, itinangat-ngato ngamda tayo, nadamot na kam tayo amin. Ikarigatan tayo nga ornusan, nga uray saan tayo nga idanon iti kumpormi ataw di tawon no ngatwon tayo. Ang adang amin nagiti matigas. Isa kasapulan amayuman iti ngatwon wano turay. Ala, sursurwan nga klonan tinagbidutan. Kaya nagpakumbaba tapno adda talinaay ti amin. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Agpabanatakman na. Dito'y drama tayo. Unay detan kaka. Agyaman kami itin ka ay panang tarabay.